pag-rosary hanggang pag-novena para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Katipunan. Please all kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Blessed Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and he was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church,
the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. For Amen. the increase of faith, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. For the increase of hope, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, and now and at the hour of our death. For Amen. the increase of charity, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Mary, conceived without original sin, pray for us who have recourse to thee. Let us meditate the five sorrowful mysteries. The first sorrowful mystery is the agony in the Garden of Gethsemane. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O Mary, conceived without original sin. The second sorrowful mystery is the scourging at the pillar. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was at the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O Mary, conceived without original sin. The third sorrowful mystery is the crowning with thorns. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy.
O Mary conceived without original sin. The fourth sorrowful mystery is the carrying of the cross by Jesus to Mount Calvary. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was at the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O Mary, conceived without original sin. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of our Lord Jesus. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, and now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O Mary conceived without original sin. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be worthy promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. Novena sa Mahal na Virgen Maria, Nuestra Señora de Katipanan. Sa ngarang kanama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Madya Espiritu Santo, panuaan puso nin sa imong mga devoto, asin palaada sa indaan sa imong pagkamuot. Itao mo sa mo an sa imong espiritu, tanganing an gabos mahaman, asin mabago an kinaban. O Diyos, huli sa liwanag kan Espiritu Santo, paliwanagon mo an puso nin gabos na binunyagan, asin itugot mo sa mo na huli sa pasabong kan Espiritu Santong iyan, magkamit kan balaog nin kadunongan, huli ki Kristong kagurangnan niya mo. Amen. Pagsulsol, Diyos na daing katapusan, marahayo na daing sagkod, kami an parakasala na orog karaot, naglapas kan sa imong katugonan, nagsusulsol kami nintudok sa puso na daing na magkakasala liwat, magbabago na kami kan samuyang pagkabuhay, magkukumpisal kan gabos na sala, magpapakumbaba sa imong atubang, huli kan sa imong pagkamamumuton, asin pagkamaherakon sa imong mga linalang. Amen. O Maria, na ipinangidam da inaulaktan kan kasala na orihinal, Pamibi mo kami mga minadulok sa imo. pamibi sa gabos na aldaw, maugayo na Diyos Ama nin pagkaherak, huli sa pagkamuot mo sa mga tao, binuot mo na an sa imong bugtong na aki manitawo, asin ipinangidam ni Virgen Maria di Katipanan, nagtios kan gabos na sakit, kaya nga ni amang maheherakon, nakikimaherak kami sa imo, natawan mo kami nin grasya, siring man sa imo, o mahal na Jesus, akoon mo lugod ining dulot mi sa imong mahal na ina, Nuestra Señora de Katipanan, ikaman o mahal na Virhen, buot ming irukyaw sa halangkaw na tingog, naan ngara na ini nakakabawas kan kaanggotan nin Diyos, asin nakakataong kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, natawan mo kami kan grasya na sa mong hinahagad, sa novenang ini, kun igo sa buot nin Diyos, sa imong kaumawan, asin sa ikakarahay kan sa mong kalag. Amen. Ikawalong aldaw,
Kabtang kan istorya. Kan mga taon 1714, 1723, 1761, 1703 na moko. Asin kan 1767 asin 1902 nagkahelang nin kolera. Nagkahelang nin trangkaso kan 1943, kan 1917 sagkod 1919, nag-abot ang helang na trangkaso. Si mga gadan pinapatos na sananin banig asin ilulunad sa pamaba, maghali sa baryo sagkod sa Camposanto. Asin tadakol na marhay na dainan ni nagigibunin kabaong o ataol, tapuro na may helang. Asin si mga nagdadara kan gadan, pagpuli may helang naman. Kaya ang mga tawo na kimaherak sa Diyos, asin ki Santa Maria, Virhen nin Katipanan, tara uminuntok na si helang. Pamibi. O inang mahamiso na dain na digtaanin kasala na orihinal, para sorog ka ining banwaan, na ang sa imong mahal na ngaran kaginhawaan, asin para paomay sa muya. Inapod mi ikang Virhen nin Katipanan, hulitakan umabot sa samong banwaan an mga kahilangan, ikaan buminulong asin nagparayo kaiyan sa muya. Kahiraki kaming bulong agiraray o mahal na ina, orog na anhelang kan sa muyang kalag, na iyuan kasaalan na nakakagabat asin nakakaulang, kanda ipag-abot tolos kan grasya nin Diyos sa muya. Hagaran kami sa imong mahal na aki, kan kapatawaran kan samong mga sala, asin tawi kami nin kusog asin bagsik sa pakilaban sa samong mga kaiwal. Amen. Ave Maria, panukanin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa kababaehan asin paladanan bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Nuestra Señora de Katipanan, Pumipin mo kami. Ave Maria, panukanin grasya, an kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa kababaehan asin paladanan bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Nuestra Señora de Katipanan, Ave Maria, panunin grasya, ang kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa kababaehan, asin paladanan bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Nuestra Señora de Katipanan, Pumipin mo kami. huring pamibi sa gabos na aldaw, girumduma o maugayo na Virhen Maria, inanin Katipanan, nasagkod ngunyan de ipanadangog na ansisay man na napaalaw sa imong pag-ampon o huminagad kan sa imong pagtabang pinabayaan mo. Kaya ngani, tanagsasadol kami sa imo, Virhen Maria nin mga virhenes asin inami man, sa atubang mo nagngangayo-ngayo. At ngani ipakita mo sa muya an sa imong pagkamaugayon, asin dakulang pagkamahiherakon sa paghinanyog, pangataman sa mo, asin pagtautulos kan sa mong hinahagad. Amen. Gosos, matindog po ang gabos. Kan 1711 lumilinog nin mapuri, katakutan labi-labi tao sa banwan na ini. Guminak itong daga ang takot da ikawasa, kan mga tao sana ba kahandalan na dakula, haloy na dainauntok itong makusog na linog, katakutan uminom
Bukod sa sagraryo, sa tubangan nagayo ni Jesus sa sakramento. Ibukan ka magurangan, sindangan inapaalam. Sa Birhen ina, tangmal, para surog na dalisay. Nangagnayo-ngayo sinda, kina Santa Maria, nakun maherakon bago, nanlinog iuntok na. Sa pagnayong-ngayong urog, naudog sa saindang buot. Tulos itong dinamog ni Maria na maimbog. Kaya niya pinauntok itong makusog na linog. Kaugmahan di matapos, minsi mga taong gabos. Sa pagpapasalamat ninda, sa pagtipan ginibo na, maski aki sa tulak po, sa pagtipan kaiba na. Sa taon-taon madulot, sa Birhen kan mga limos, sa paghirumdom ng gayon, kan sa indang pagkasurog. Kanining banwan abuton, sa panganib nin pandoron. Ubos na si pananom, tao daing anihon. Ang Birhen mahal na ina, iyo na herak sa tuya. Inilikay ining banwa, sa panganib na dakula. Kanining banwabutan, kanbang may kakusugan. Si tao takot ng maray, ninuli sa kararoma. Iniyong mahal na ina, nagdarang ugay sa tuya. Ililigtas ininggan mo, kadtong makusog ng baha. Kan banwan
banwang ini nangyari ang pagkasulong labi-labi. Si katakutan makuri nin si mga tao digdi. An maugayon tangina iyong nagtabang sa tuya. Ipinangalan ang daga pag-alaman na dakula. Kanining banwa abutan kahit to tigutuman. Turutong si katinamnan huli sa init nin saldang. Ang banwa pinauranan dai kita pinabayaan. Aninatang sinanglitan ginawa nin katinamnan. Kanumabot ang pagdiklom, kastigong urog karigon. Huring nagtugaan mayon, din Diyos na sa tuyang puon. Si mga tao takot na, kaya na kaisip sinda. Umarang paampun baga, kaining sa tong ina. Ining banwa kaibaman, kan nasabing kadikloman. Uranin ka po, asin baybay, abusagkod kalayo man. Ang narayon tangina, ang nangataman sa tuya. Pinaliwangan ang banwa sa harap niyang dakula. Inimban wa kanabutan kaito mga kahelangan. Dakul si mga nagadan, takot na si katawuan. Ang maban sayon tangina, dai sa to nagpabaya. Ang kasakitan pinara, nagtuninong ining banwa. Ang nagaging duwang gera, nakalikay ining banwa. Ninhuli sa tabang niya, ang gabos na ginawa. Kaya di tamalingawan, naarangon pamibian. Nganing sa tong itaman, ang biyayang karayan. Sa linog na makusugon, ining banwa nagawon. Sa giraray, rinurumdum, katipanan kan panahon. Anak kabanugan,
Maluhod po ang gabos. Antipona. Pinaorog karahay o Maria na nangidam kan kahoralang kawing akin nin Diyos na kagurangnan. Orog karahay sa gabos na babae sa ibabaw nin daga. Ikaan kamurawayan nin Jerusalem. Ikaan kaugmahan nin Israel. Ikaan kaumawan nin samuyang banwaan. Pamibi. O Diyos, sa malinigo na pagpangidam sa mahal na Birhen nin katipanan, inandaman mo nin maninigong iero ng sa imong aki. Ilinigtas mo siya sa anuman na digta, huli sa paggagadan nin sa imo mansa ng aki. Nakikimahera kami na sa tabang niya, malinig kaming makaabot sa imo, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Pagbabago nin pagtipan. Ama niya mo sa langit, ikaan sa muyang Diyos, kamian sa imong banwaan, nagmimidbid asin nagtutubod sa imo bilang sarong Diyos na makakamahan, kaggibo nin langit asin daga, asin kay Jesucristo na sa imong bugtong na aki, nahuli sa pagtubos sa muya, na nitawo, ipinangaki ni Virhen Maria, nagadan, nabuhay liwat asin suminakat sa langit. Siring man minatubod kami sa Espiritu Santo, nakagurangnan, nakagtaunin buhay sa simbahan na saro, banal, katoliko asin apostoliko. Ama, uya kami ngunyan bilang sarong banwaan na sa imong pinili, sa atubang kan mahal na Santisimo Sakramento, asin ladawan ni Inang Katipanan. Sa mong ginigirumdum, asin binabago, itong pakikipagtipan kan sa mong kamagurangan, kan Hulyo 28, 1711. Kaya Ama, kami nanunugang ngunyan, na ipagsasaysay niya mo sa samong kapag-arakian, ang istoryang nangyari kay itong taon 1711, kan sa imong ipahilingan sa imong dakulang pagkamuot, asin pagkaherak sa samo. Na samuyang pagpifiestahan taon-taon si Inang Katipanan sa paagi nin pasasalamat sa banal na Eukaristiya sa paghinapos kan bulan na Hulyo. Mag-aatang kami nin limos asin tinagba, tandanin sa mong pagpapasalamat kan sa imong ugay sa samo, asin pagmalasakit kan pangangaipon nin simbahan, siring man kan pag-uswag kan pagtubod na Kristiyano. Asin sa samong pakikipagtipan sa imong ngunyan, liwat na sinasakop, asin iniiba niya mo, ang samong kapag-arakian, asin itong mga maabot pa sa banwaan na ini, siring sa ginibukan sa mga kamagurangan kan mga nakaaging taon, samong ipinapamibi, asin ipinapakimaherak, na inilugod maging banal na tradisyon sa banwaan nin nabwa, papagdanayon lugod ini para sa kabanalan nin gabos, asin sa imong kamurawayan, ngunyan asin sagkod paman. Amen. Nuestra Señora de Katipanan, Ipamibi mo kami. matindog po ang gabos para sa himno kay Nuestra Señora de Katipanan. Iropiawi ng Birhen na Inang Katipanan, ang sigong kaakit
Sa ngarang ka na maasin ka na, asin ka ni Espiritu Santo. Amen.
Manyogo family, Mrs. Anisha Federes and family, Mr. and Mrs. Domingo Palmes and family, Mrs. Josefina Pasion and family, Mrs. Bernardita Salvadora and family, Mr. and Mrs. Will Ann Tangilon and family, Mr. and Mrs. Johannes Hernandez and family, Luz Prades and family, Mrs. Raquel Portugal and family, Mrs. Lerma Durana and family, Mr. and Mrs. Elmer Registrado and family, Porlante Portuno family, Cecil Pastoral and family, Attorney and Mrs. Fair D. Simbulan and family, Mrs. Aida T. Reyes and family, Mr. and Mrs. Eleuterio L. Penetrante and family, James Valenzuela, Carmendina Haber, Doctora Hilda G. Gonzalez, Marieta Villaflor and family, Madeline Abiliar, Saraspe Bicaldo and family, Salome Nadal, Corazon Quinones, and the Quinones clan, Tess Septimo and family. For the sponsors and the attendants, Knights of Columbus, Corsilio in Christianity, Ancella Domus Dei, Paris Catechetical Ministry, Capella Musica, Santiago Old, San Roque, San Nicolas, and Committee on Education. For our intentions, Thanksgiving is offered by the following: Mrs. Purificacion Portuno, Thanksgiving, Edsel Pacordo, Seryoso family, Justin Ricaport, Selena Belen and family. Petition in honor of Saint Joachim and Saint Anne, offered by Mr. and Mrs. Salvador Garcia and family, Mr. and Mrs. Ricardo Maravillas and family, Mrs. Elizabeth Dargosan and family, Mrs. Purificacion Portuno, Missionary Families of Christ. Petition is offered by Grace Falcon in honor of Our Lady of Antipolo, is offered by Silene Blanche Garati. Petition is offered by John Ryan Matthew Polioso in honor of Our Lady of Katipunan, is offered by Emerlina Ordinario. Petition is offered by Uriel R. Pinolio in honor of Inang Katipunan, offered by Bining Llanes and family. Misa Common, offered by Agnes Saraspe and family. Misa Common, offered by Salvador Pastoral. For the souls of Anacleto and Glyceria, offered by Engineer and Mrs. Willie Hugo and family. For the souls of Apollonia and Felix, offered by Seryoso family. Misa Common, offered by Emily Beletario. For the souls of David and Antonio, offered by Agnes Saraspe and family. For the souls of Eduardo and Cecilia, offered by Mariel and Cherry Agnes. For the souls of Esmeralda and Placida, offered by Maisel Cortero. For the souls of Fe and Cheryl, offered by Norma de los Reyes and family. For the souls of Fe and Cheryl, offered by Elma Bardon and family. For the soul of Jane Angeline, offered by Jeline Sabio. For the soul of Luis Sr., offered by Luella Bachiller. For the soul of Luz and Guillermo, offered by Mariel and Cherry Agnas. For the souls of Milagros and Annabella, offered by Salvador Pastoral. For the soul of Napoleon
offered by Mr. and Mrs. Winston Falcon and family. For the soul of Roberto, offered by the Insano and Villaluz family. For the soul of Nestor, offered by Mr. and Mrs. Nesty Medua and family. For the soul of Nicanor, offered by the Pineda family. For the souls of Bepilia and Sarah Jane, offered by Mariel and Cherry Agnas. And for the souls of Rogelio and Jovino, offered by Mariel and Cherry Agnas. Ang mga kakaibahan po niya to sa pagselebrar ng banal na misa, iyo po si Reverendo Padre Kids del Parto, SBD. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan sa tuyang banal na Santa Misa. Magsampay ang lahat ng puso ng pagpumaw. Mag-awit ang lamang muso ng pagrukyaw. Sarong ng kulang walao, ikaw winarasan. Gikan sa Diyos, burabot din gabos na karahayan. Pangangyo ang gamutan sa tuyang mga dulo. Ang mga dulo, ipagpasalamat sa balaong din pagkamuot sa balaong. Ang baladan na babae, ang ina ni Jesus, ina ni Jesus. Tinako sa Ama, inan ang aking, inan ang aking sa krus. Sa kagaya-gayaan, magsanong ang labos. Uli sa balaog, ang inakan Diyos. Ina sa kinakan, ina sa kalangitan, balaog sa banwaan, balaog sa simbahan. Maghiras ka ng balaog na inangos. Hindi ang padagos na pangabutan sa kawan.
balaog palalukon, ang gawon sa maraot at ang manon sa gabos na panahon. Balaog patalukon, balaog palalukon, agawon sa maraot at ang manon sa gabos na panahon. Sa ngarang ka nama, asin aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Jesucristong kaguranan ta, ang pangkabot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako unta an sa tong mga kasalan, tanganing magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamabi sa kaguran ng Tan Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin papatawadaan sa tong mga kasalan. Darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasambawi ika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan. Kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang na langit nun, Jesu Kristo. Kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasalaan banal, ikasalaan katurangan,
ikasanaan oro, kahalang ka. Yesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Diyos na kagurangnan, namimibi kami, warasan sa imong mga nasasangkuban, na mag-ugma sa danay na karahayan nin kalag asin hawak, asin sa mamuraway na tabang ni Santa Maria danay na Birhen, Nuestra Señora de Katipanan, makaligtas sa kamunduan ngunyan, asin makinabang kandaing tapos na kaugmahan. Huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyog po niya to an enot na tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Pagbalik kamo, mga masumbikal na aki, ulay nin kagurangnan, huli ta ako an sa indong kagurangnan. Mako ako sa indo, nin saro hale sa banwaan, nin doa hale sa pamilya. Dangan dadarahon ko kamo sa Sion. Tatawan ko kamo nin mga paraataman na uyon kan sa kong puso, na magpapasabsab sa indo, sa kadunungan, asin, sa pakasabot. Kun kamo magdakol, asin magtubo sa daga, sa mga aldaw na iyan, ulay nin kagurangnan. Daina pagsasabihon, an kaban nin tipa nin kagurangnan, daina ini magpapasabong sa isip, dai gigirumdumon, dai hahanapon, dai na gigibuhon liwat. Sa panahon na iyan, aapodon an Jerusalem. Truno nin kagurangnan, asin an gabos na banwaan, magtitiripon diyan sa pag-umaw kan ngaran nin kagurangnan sa Jerusalem. Dai naman sinda maglalakaw sa katagasan nin sa indang puso. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagbabantayan kita nin kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay kan sa iyang manada. Pagbabantayan kita nin kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay kan sa iyang manada. Dangugan nindo ang tataramon nin kagurangnan, mga banwaan. Ipaisi nindo sa mga kapuruan, asin magsabi kamo, ang nagwarak kan Israel, ngunyan titipunan niya liwat, binabantayan ang siring kan pastor an sa iyang manada. Pagbabantayan kita nin kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay kan sa iyang manada. Huli ta tinubos nin kagurangnan si Jacob, tinubos niya ang kamot kan mga nakabihag sa iya, maarabot sinda asin mag-arawit. Sa kaitaasan nin Sion, maghumari sa pag-ako kan mga karahayan nin kagurangnan. Pagbabantayan kita nin kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay kan sa iyang manada. An mga daraga mag-uurugma, asin magsasarayaw. An mga barubata, patin an mga gurang, siring man. An sa indang pagtangis, riribayan ko nin kaugmahan. Rarangahon ko asin, papaugmahon sinda, sa saindang kasakitan. Pagbabantayan kita nin kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay kan sa iyang manada. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
Maindo ang kagurangnan. Asin sa Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi, himatea nindo ngunyan an parabola kan para sabwag. Kung may nagdadangog kan tataramon nin kahadian, asindai nakakasabot, minadatong an maraot asin kinukuha an isinasabwag sa saiyang puso. Iyan ang isinabwag, isinabwag sa gilid kandalan. Ang isinabwag sa kagapuan, iyuk itong minadangog kan tataramon asintolos maugmang inaako. Alagad dai nagkagamot, dai minadanay. Pag-abot kan kahurasaan asin kasakitan, huli sa tataramon, tolos, minasibog. An isinabwag sa katunukan, iyo itong minadangog kan tataramon, alagad pinupuot kan kagabatan kaining buhay, asin pagkaara sa kayamanan, kaya dai minabunga. An isinabwag sa marahay na daga, iyo itong nagdadangog kan tataramon, asin man nakakasabot, ini minabunga nin sanggatos, anora na pulo o tulong polo. Mga tugang an marahay na barita nin satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humiliya. Diyos na maray na apong kaninyo ngamin. I would like to excuse myself, mga ngud, ta 43 na akong pade. Kabihira kong magmisa sa Bicol. It's either Tagalog or English. Kaya pasensya na po kamo, kin hanap Bicol ko, halo-halo, agko English, agko Tagalog. Pero napakagayong kading kanatong pagsilibrar. Ito po amungan na din na ikawalong aldo ka na nobinaryong misang ni Modarita, manungod ka kay Nuestra Señora di Katipanan. Aranin na po ang fiesta niya. Pero kapuwerte ka na kanatong ebanghelyo. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa sarita ng Diyos, the good news of God sa buhay kaos na tawo. Agkuko sa da istorya na daruang usada gurang na matalino saka usada igin na matalino rin. Pagka nagdidibati sa darwa, pirming raog so igin. Talagang matalino so gurang. Kaya sabi ko igin, paundo ko raw ngayon maraugading gurang adi, king kami nagdidibate, king kaming darawa nag-argumento. Kaya sinabi ko igin, sadi nga da na ngayaya ganaan, tamatalino rin so igin. And sabi ko igin, rumarakop ako sa bayong. And pagrakop ko kabayong, tataguong ko sa detal kurang ko, and then uungaong ko sugurang. Sasabihin ko kanya, agkuko bayong sa di kamot ko, sa di talikurang ko. Aunga ko sana, uno di buhay o patay. So sabi ko again, kung sinabi ka na gurang na patay yan madali lang. Ipapakita ko sa kanya
at yung ibon ay lilipad. Talo na siya kasi buhay yung ibon. Pero pag sinabi niyang buhay, madali lang. Papatayin ko sa likod ng aking kamay at ipapakita ko sa kanya na patay. Kaya talo na siya. Kaya pag abot niya sa tugurang, sabi niya, agkoko bayong sadi ka na kong kamot na natatago sa talikuran ko. My question is it alive or it is dead? Buhay adi o guraan? Nag-isip sugurang mga ngod. Sabi ko gurang ko iyan, alam mo anak, ang sagot sa katanungan mo ay nasa iyong kamay. Tama naman, di ba? Tama, so sabi ko, gurang, matalino pa ng God. The answer of your question is in your hand. Nasa kamot mo, kasagutan, kakatanungan mo. It is a very intelligent answer, my dear friends. Kaya nguwan, ano nga kuman, ungatanguan na Aldo, na apon, kada pagdiriwa ng tangbadal na misa, so narugog tang ibanghelyo nguwan mga ngod, patungkol sa isinabwag na butil na iyan ba ay tutubo sa buhay natin. Mga ngod, anaraga na sinasabi sa di parabulo nga di, it's not none other than our hearts. Kung isinabwag ang salita ng Diyos sa kanatong puso, ano o nang nangyayari kasarita ni Amang Diyos sa pusuta. Kaya sinabi kung paano kung nagtutubo sa madali, di namumunga. Kung itinanong mo sa bukong tunay na raga, o kaya sa ngarangkidon, sumalumok sa ng raga, di man tumutubo. But so tinubong seed so sarita ng Diyos sa magayon na puso, amuyan namumunga. Kaya katanungan tanguan mga ngod sa di kanatong pagdiriwang ng banal na misa, ano bang klasing puso na mayroon tayo upang tumubo ang salita ng Diyos? Tumutubo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Nakikita yan, nababayadan sa kanatong gawi-gawi. Kaya tulong bagay dapat nang pag-isipan, lalong-lalo na kung paano tumutubo ang salita ng Diyos sa ating buhay at sa ating puso. Nababayadan mga ngangod sa mga iwag-iwag ta. Una, kung ang salita ng Diyos ay tumutubo sa puso natin at sa ating buhay, dapat kilala natin kung sino ang Diyos. Paano ta nabibisto si Amang Diyos sa buhay ta? If you look around, my dear friends, mababayad ta kung ano ang ginibo ng Diyos sa kanatong buhay. Mga kawoy, ngamin na nababayad ta, gibo yan ni Amang Diyos. Bakit? Because when God created everything, sabi niya, everything that I created is good. Maray, ngamin, nagginibo ni Amang Diyos. But, the ultimate na create ng ni Amang Diyos sa kanatong buhay, mga ngod, o da iba, kundi kita ngamin. We are created in the image and likeness of God. That is why, kung ang salita ng Diyos ay tumutubo sa buhay natin at sa puso natin, dapat nababayad ta sa dirita na we are created in the image and likeness of God. And if we are created in the image and likeness of God, dapat ang mga ginigibo ta, amuyan dapat mang sinusunod ta na ginigibo ni Amang Diyos sa buhay ta. Amuyan una mga kapatid, let us remind ourselves that we are all created in the image and likeness of God. And because we are created in the image and likeness of God, we are good.
Kaya nagraot na kinao sa datawo, nagraot na ugali. Dahil against siya sa lalawgon ni Amang Diyos. Kaya pagka salita ng Diyos tumutubo sa puso ta, then we can realize that everything is good and we are good dahil we are created in the image of likeness of God. Dapat maray ang pag-uugali tangamin na naniniwala na tumutubo ang sarita ni Amang Diyos sa buhay ta. Amoy una, we have to remind ourselves that we have to know God and God is good dahil He created us because we are good too. Pangarwa, pag nabisto na ta si Amang Diyos na He is good, then sumusunod, dapat kitang ngamin tattaong mabuot sa kapwa. We have to know that God is love, and because God is love, dapat kita ngamin nagkakabinutan. King kita nagkakabinutan ng mga ngod, dakin ta na nagrarabong-rabong sinikinaban. Kaya baydun tadi kinaban tanguan, baydun tadi bansa tanguan, puro nagrararabong. Because they do not recognize the love of God in their lives. Kaya kitang mga ngod sa din natitipon nguan na una, nabisto na ta si Amang Diyos. Pangarwa, dapat ipampahayag ta na pagkamuot ni Amang Diyos kanato sa kanatong kapwa. Sabi nga ni San Juan, if you say that you love God, but you do not love your neighbor, then you are a liar. Kaya mga kapatid, mga ngod, nagraot na king sabiyon kakanatong mga kabisto na malamo mang kabutigon, you are a liar. Kaya dapat, king nabubutan ta si Amang Diyos, dapat nabubutan ta ngamin na kanyang nilalang. Because that is the way na tumutubo salita ni Diyos sa kanatong buhay. Pangatlo, if we know that God is good, and we love God, and we love our neighbor, ano pa dapat tanggibuon? Dapat magserbe. We have to serve not only our church, but the people around us. Lalong-lalo na sa mga nagtitiyos. Dapat serbiyan tayan. If we believe in God, if we believe that God is good and He is love, then we have also to serve. Kaya kadaklan ka na to, membro sa mga association, sa desimban. Ana purpose kan, amuyan. We recognize that God is good. We love Him. We love our brothers and sisters. And pangatlo, we are members of church organization. We are members of anything that is coming from the church because we want to serve. Kaya mga mangod, napakaganda, napakagayon, king kita nagsisirbi kakanatong kapwa. Agkung ano sa da istorya, tatapusong ko na sa alukot kong reflection. Agko isa daw istorya na agko sa da babaye, na agkuya usa da igin, nagranaso agom niya. And ading babayeng ading malaka Diyos nun, mga ngod, pirming nangangadye. Nguan, one day, si igin niya nag-ilang. Diya makaalagi, agkuya arthritis. Kaya sabi niya, nagpangangadye, Lord, please help me to bring my child to the hospital. Di ko kaya, di nga ako makalagi, agko arthritis. Kaya sa amod to pinagsasabi niya, Lord God, please help me bring my child to the hospital. Ngungan, agko nagtuktok sa tubaloy nira. Gusto sa nang mag-ayat sa direksyon, king sari iya pigiyan, tana uuda iya. Kaya pagbukas ko igin na nagtutuktok, so agkutawo, binuksan ko igin, and then nabayad ko kag igin na mabaya, sabi niya, uy, salamat ta ika nag-iyan sade na dumating ka. Tulungan mo ako na dalhin ang anak ko sa hospital. At sabi no ko lalaki, yes, I will help you. Kaya dinara niya sa hospital at tong igin. Kaya habang sila ay nagdadrive, sabi ko igin, nag-unga so igin, are you God?
Nagnalas na sa lalaki. Tapos sabi ko lalaki, tanong nga yan ti sinabi mo kung ako inag-ungangayaking if I am God. At sabi ko again, my mother kasi ay palagi niyang tinatawag si God. Natulungan siya, nadalhin ako sa ospital. Kaya ngayon, tinatanong kita, are you God? Dinadala mo ako sa hospital eh. Are you God? At sabi ko lalaki, I am not God, but from now on, I will serve God sa buhay ko. Mga ngod, simpleng istorya. But I think, amo yan sinasabi ka na to. If we know God, if we love Him, and we have to serve Him. Amo yan mga ngod, ana tumutubo, ana sarita ni Diyos sa kanatong buhay. Kaya mga ngod, amo dapat ng pagnilayan sa pagdiriwang natin ng bahal na misang ito sa the 8th day of our Novenario Mass para sa Our Lady of Katipunan. We have to remind ourselves that we know God, we love Him, and we serve Him. And if we do that, my dear friends, then so isinabuwag ka na to na salita ng Diyos na mumunga sa buhay natin. Alagaan natin ito. Dahil pag inalagaan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Magtindog na po kita nga. Matindog po ang kapos. Kaiba ni Birhen Maria, Nuestra Señora de Katipunan, magdulok kita sa Ama, pano nin pagtubod asin paglaom, asin idulot ta sa iya ang satuyang mga kahagadan. Ang satuyang itutugon, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan, magdanay na mga marahay na aarugan, nin masarig na pagtubod, asin matanos na pamuhay-buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing sa tabang kan pamibi ni Santa Maria, ang mga yaon sa serbisyo publiko, magindalisay sa saindang pag-utob, kan sa indang mga katungdan, para sa katiwasayan kan banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga ina sa satuyang komunidad, makaarog kay Virgin Maria, sa saindang namutan na pagpadakula kan sa indang mga aki, asin sa pagtukdo sa inda kan pagtubod, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, makamati ninranga, asin ginhawa, hulikan kabuutan kan mga nag-aatamay sa enda, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga gadanyatong mahal sa buhay, mag-erok sa harong kan langit no na Ama, kaiba ni Santa Maria, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Ama, hinanyuga ang mga pamibi kan mga aki mo na nagsasarig sa imo. Sa pag-ampon ni Birhen Maria sa muyang ina, Nuestra Señora de Katipunan, mapasamuyaan katinunungan sa daga, asin makamtan ang kamurawayan sa langit, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdulot kan banal na atam. Sa salong pagpareta, ipinasapot. Kung ano sa imo ang ipinagbubuot, nakuha
na. Mga bagay sa puso isinaray, mahuyo nag-atanging buhay. Ano ning pagtubod ikanagdusay. Uyaan o ribon kan kagurangan, mangyari susuksa sa imo itinarang. Uyaan o ribon kan kagurangan, mangyari susuksa sa imo itinarang. Sa salong pagpareta, ipinasapo Matinyupan the boss. kung ano sa imo ang ipinagbubuo. Nakuhanan na kayo kaneno, asin pinahuro-huro. Mabibi kita mga tugang, tanganing ansako asin ang sendong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami. Ako ang mga pamibi kan sa imong banwaan, na may mga dulot nin mga sakripisyo. Tanganing sa tabang ni Santa Maria, ina kan sa imong aki, daing pamibi an masayang, daing hinahangad na dai makamtan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mapasaindo ang kagurangnan, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na nagkakangalas sa kauswagan kan gabos na santos, asin urog ng gayo sa pagromdom ki Santa Mariang Virhen. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Sa totoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga, asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak. Kon dungawon mo an saay mong surugoon sa sayang kapakumbabaan, asin itinaumuhuli sa iya an paradigtas nin tao, an aki mong si Jesucristong sa mong kagurangnan. Kaya an hukbo asin ang mga angheles nagsasambagan sa imong kamahalan, naguugmang sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda an samong mga tingog sa kaugmahan nin mga nagmagkairiba na nagsasabi,
Hosanna sa kaitaasan. Pag-umabot ang natiging sa maraming kagurangan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabonin kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak ini, asin itinaw sa iyang mga disipulos, dahil sabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya maninkalis, asing giraray pagpapasalamat sa imo, itinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na pababulusan para sa indo, asin para sa gabos, para sa dakol, sa pagpapatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagromrom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo nabuhay liwat, si Kristo babalik iharay. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Ang asin nakikimahirak kaming nag-aarang na kaming magpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo maparoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na yung kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, 14, asin kan sa imong obispo si Rex Andrew, asin kami gabos na klero. Siriman girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagtuturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahira kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, pagkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamurumayaw sa imo siringman, huli sa aking mong si Jesucristo. Kaya huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan. Kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen.
Matinugpod ka, boss. Natukdoan kan mga nakaliligtas na tugon asin pinatubod kan Dios non na kaugalian, mangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, papanalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buod mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin aray kami pagdarahasa subok, kundi atawa kami sa maraon. Agawa kami sa kabos na maraot, namibibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaparusawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iminawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga ansa mong mga kasalan, kundi sa pagtubod kan sa imong simbahan, asin papakkaniguan na siya magpatuninong asin magkaburunyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinarahuan kita nin katuninungan. Peace be.
Maria ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ikaitinalaaan kan Diyos na makakamhan, pinaurok sa kapinanan, kagdarapan kagurangnan, ipinangitang nadainin kasalan, ikaanwenot na eroka, tanhawakan kagurangnan. Paladat ka, O Virgen Maria, ikaw ang babae ng bagong Eva. Paladan ka, O Virgen Maria, ikaw ang babae ng bagong Ikanakidumamay, patusay nga inuhay, sa pagutom kan kabotan, pagtubos kan kagurangan, ikanakiatubang, pagbaak ning tinapay, sa pagumdom kan pagkakanan, pagkabuhay lipat kan kagurangan. Paladan ka, O Virgen Maria,
Mamibi kita. Matindog po ang gabos. Kagurangnan, kaming nag-aako kan mga langitnon na sakramento, namimibi sa imong pagkaherak, tanganing nag-uugma sa pagrumdom kay Santa Maria ang Birhen, sa pag-arog sa Birhen man sana. Magkanigo kaming magmasang puban kan misteryo nen pagtubos niya sa mo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhid po ang gabos sa pagpamibigi sa ikawalong aldaw. O inang mahamison na diinad na digdaanin kasaalan na orihinal, para surog kaining banwaan, nan sa imong mahal na ngaran, maginhawahan, asin magpapaumay sa muya. Inapod mi ikang birhen nin katipanan, huli takan umabot sa samong banwaan, ang mga kahilangan, ika ang buminulong, asin nagpaharayo kaiyan sa muya. Kairaki kaming bulunga, giraray o mahal na ina, urog na anhelang nin sa muyang kalag, na iyo ang kasaalan na nakakagabat, asin nakakaulang, kandi pag-abot tulos, kan grasya nin Diyos sa muya. Hagaran kami sa imong mahal na aki, kan kapatawaran kan samong mga sala, asin tawi kami nin kusog, asin bagsik, sa pakilaban sa samong kaiwal. Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunya nasin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Señora di Katipanan, Ipamibi mo kami. matindog pa ang gabos. Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordias oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancte Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria, corpus et animam, ut dignum filim tui habitaculum, efficiem mererator, Espiritu Sancto cooperante, preparaste, daot suius conversione le temor,
eos pia intercessionia benstantibus malis, in a morte perpetua liberamur, per Dom Christum Dominum nostrum. Amen. Devenum auxilium minet semper nobiscum. Amen. Today is July 24, and 8th day of our novena of the Our Lady of Katipunan. And the sponsors are Knight of Columbus, Corsilio and Christianity, Ancella, Domus Dei, Paris Catechist, Capella Musica, Confrada de San Jose, Barangay Santiago Old, Barangay San Roque, and Barangay San Nicolas. Thank you, everybody. And we would like to request those celebrating their birthdays today to please come forward, and we will bless you. Iyan sa iyan sa uda nagbe-birthday ngayon. Mabalos. Uda nagbe-birthday. Abong magpakaon. Ang kagarangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. huli sa tabang asin mga pamibi kan sa tong mahal na ina, Nestora Senyora di Katipanan, bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin anaki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, lakaw kamo sa katununungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos.